Kam Chibenta ipen kre ya ke 6 Mikhalia Games ke Waman Hajwai West Giant Hill District House Nem Arajar Pausan ni ke sengi Menteri Kecnat Sports and Youth Affairs ke Sarkar Jela Usha Clear Warjri Chirubu MLE ke Jwai Uwailat Miki Shela kidkhot ke Mikhalia State Olympic Association ke State Sports Council waki Board District West Giantia dapen man ki iya chemlang waki officer yang kecnat krek kam Sarkar waper ke district nei benta uya chem yumut hajrong kamon open man ya kani ke lempung ya leki kwa jom wai ka wai mentoi sekhet ya ki kon konro kholut ki wa em ye sap leki sport waper Hei kalam wa Menteri Shaklir Warjri hadin ke yalang wa dapen man ha conference hall ke office yang kecnat soil and water conservation Jwai kana wa ka wina itna wa wanra ha ka district to ke swimming pool kat wa nei benta ki wi wan ki ja ya leki daw chna pan bha pan mien ha ki tha wa da em chwa ki wa da dep jin Ong haro wa iwan kani ke Mikhalia Games daw man imantoi haki school ki college nei baha wa yagi tha wa dajit upan man ki ja yelek ki daw penbiang pento yaki iwo mut hadin wa kut ki yelek ki daw man imantoi yo nong yaki hi nei baha daw yo ki upan em kam yaki hi Heya to wan wa iduna wa dajia ha Mikhalia Games ini wa deb ongu wa ini da chim kam isikai nei benta wa yi upan baha chakman Nei te hawa kruun wan jagi thau sa ongu wa ka West Giant Hills to ko wada biang tam ne baha em ko bon ki school ki college wa ki guest house na do yong ki bro chimen ne yong ka sarkar. Cucu Menteri khana wa ha ka Mikhalia Games ka wan daw kun thup iwi na arjat ki jat yale ki nei benta ki waduna he do ipran ne baha wa kwa ya ki le uyo benta langgi ha ka Mikhalia Games. Sni ka akan ngitan min ka khandri jong tau benai ngila syong ya ka review meeting ka benta ban pit benya ya ka jindon kam ban pelong ya ka Meghalaya Games ngi po juai ka jingi rengkat lang i local mele ki na district administration na po MSUA berkunjung na po State Sports Council ngila ya syong i meeting baru ki department ki heads of department ki baru ki stakeholders ki bade kwedan benta ka ni ka ban pelong ya ka Meghalaya Games ngi po juai katu kan nitliki mat ki babon ki mat nilai keren but ni kermen ba kani ka Meghalaya Games kan long hatura ru kan long ka success kum bipitib ni pelong ni kani ka Meghalaya Games na kabanta ki kun samla jong ka jela jungi ki athletes ki kamtam ki youth jungi ki bedon ya kata ka jeng angmut bakin long breu man breu bakin kiu kamtam ka bedi ba ka sports ni scam ba limba ka kini ki initiative kini ki kum ka Meghalaya Games ke baka sarkar kelas dang mutlatif honorable chief minister jungiru la keren ya ka bangin pelong ka Meghalaya Games man snam te ngingit scam ba limba ka ni ka Meghalaya Games kan long ka jungi anong na kamtaki kon samla jong ka jela ki jungi kamtam ki naruki hab ki berit kon samla ki beran ni kata ka sab kubai de berka sports de kini ke meeting tasngi ke bengi syong ko ngi pi ke de ka ba ngin pentikna ba kini ke Meghalaya Games kan long ka ba seso kemba maong ip ka ba kong sandu belum ba ka district ko ne ko president de ke postunat do belum ba milayo ya ka bangin go ke swimming pool na kumta ka jundot kam juga district baru ko we andai nalor kata lada pipek kini ki Meghalaya Games ki beladem niju penbiang penbhai ki school ki baper ka badon ki venues pi beli ni jit ki school ni jit ki college maka ni ka jin pulut jungi bangin penbha ki sporting venues dan ki mo badon ki school ki college ni pulut hati nomor beli lakut ke Meghalaya Games pada kalong kancing ya nong pat nakam tak itu ki school ki college ki apun pendan kam ki kanum long ka bale no lane ngi pulut tang tak Meghalaya Games ni kalong ka continuous ki ni ki school ki college ki lab ki pendan kam nakam pos ka por tiki ni bu ya kata clear ba ngin pen bahai ki school ngin pen bahai ki college bakan long kancing ya nong hi nakam tak ki school ki college ki nakaliang juga department kini baro materi tang kini dia tayo himanwan min sa no kini kam mong ipi abadi berkiwe ngim dadon kata ka jengku selai retang ba abadi be swimming pool ndai kumangilai keren minta ka sengi bangin persyang ba da kumnu ngin pendep be haswa ira ka Meghalaya Games semat kini baro tilong ki prefab mun kam dade ka ba ngi hab bangin tai bandi yu kumlong kini ki concrete yu digilalong ki prefab structure sika kamsuk
rewala kataru kadi kapor kala kamduna jadi negara tahu mi sempat ini sehul di negara review meeting ba ngin sutho ba ngin la bangin biang kapor haswa bangin hosi kini ka Meghalaya Games ngong ipi ho agani ka Meghalaya Games ka bladat dan guna dia andai ni kum ka government room ajuang ba ladangi ini ke jintun guna ka don ka room for improvement ladangi la baklah hang tu mut mentangi la situ kadang kai ngiru na kapor andai kai ka bangi ngi kermen ba kini ka Meghalaya Games ka kaliah ka bam la don ki officer ka yak bangila ekran bangin petlot na dong sedong bakan betkan biang tinggi kermen ba kanung don su kum ka mo ka jing tho la ne kani katai la ne ka jing tuna na kaliang ka jungi ba ngakermen ba kini ka Meghalaya Games kanung ka bet biang lo baro by day berkomunikasi ke mga omipi ke West Jantiali la long ke Jaka ke ba la paka bangila la bangin la don sangajar tam ka accommodation na kamta suki kan biang bay marki ba bon ki school ki college ni don bon ki guest house ni don bon ki government guest house ki ba don hang ni ngin pendon kam ni kini baro bangin ensure ba baro long ka kan bet kan biang dot ka bay day berkasa ka Jakasa kawai ya ka ba nila ekran bang iwa ingin include ya ka iwe na akli discipline na ka benta ki pribadon ni ka jinguna ka tuhan met long ki physically challenge people with disability bangin la bangin bu iwe akli discipline mar ngangin ba makiru ki haban yo ya kata ka panisim benta ngani Meghalaya Games tinga kwa bangin ingin include ikini ki discipline tinggi la ekran menta kasi na kaliang gajong ka MSU ru kin sepet kin haban chong ka komiti ki haban ekran tingi angut ni da terang sisa ya ka bangin ai ba kata ka ngin ai kata ka platform na ka kini ki beri dan duna ka kan met